المزعوم والتطبيع وفتح الحدود. يقول المسجد الأقصى: لست أريد ترميما ولا تزيينا ولا مؤتمرا ولا خداما، أريد عمارا تغص بهم جنباتي وتضيق بهم ساحاتي، ولست أبالي حين تقصفني طائراتكم. Som tidligere formand, nedtrådt formand i RT19 Holstebro, så er det jo med dyb beklagelse, at jeg må indrømme, at jeg har været bagmanden til at miste vores kære pult, et af klubbens ældste og allerhøjst værdsatte klenodier. Jeg er flov, jeg skammer mig, det er bittert, det er pinligt, det gør ondt helt ind i gammel tablerhjerte, når den slags lemfældige opførsel skal gå ud over klubben på den her måde. Så hvem end der holder vores kære pult som gidsel, appellerer jeg fra hjertet af om at få vores kære pult tilbage. أين الرجال؟ أين الجيوش؟ أين المجاهدون في سبيل الله؟ أين خلافتكم أيها المسلمون؟ أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. يقول المسجد الأقصى: إن منبري يئن تحت وطأة خطب جوفاء لا تليق بي.